Solar project la pentobar krong plia puthak MLA EM atum phirang kyamai kangni. KAEC atum KEC kula tason pamande. Ador kachi unaling si kachojor kachonam pusi KSA Samson teron ningjepo. Ang jok han searong along ing namang nar topak si hidi sok joen. Apardai grum lup kiram rong phara rong along dolong nang pinangji pusi apardai grum arada tumpen kachuning ripo. Aprangsi birta KLA rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen. Solar project la pentobar krong pia lama puthak pen lam kilampong piniar nienta judun elang. La swal lama puthak pen kedam tang phai kuni ni phai siar ni MLA dorsing ronghang EM amorsing disu EM surja rong pharatum pen EM amorsing disu quarter along phirang kyamai kang. EM amorsing disu pen kaning jepon ki kedam tang arni AK News along kapaklang pon solar project ki BG pa long lialong CM EM atum adona rapamen TBS puke ahokali. Lasi ahok kalialam raraphan kithan kapachobaya jok KEC atumpen AK News aphan Dipu Police Station along lamhoi pipon pupusi EM amorsing disupen pachini po. AK News mate Agustin kam sa labang so a news on kelang a channel on kelang pon the solar project 18,000 labang so along le angkang along CM sar EM MLA local MAC atum adon arab atum si amen te tham dun FC compensation labang so ka chapalong dugi si kadong we claim at la pen national highway along sidame la son si ke claim pusi labangso akoy nangipi lasi labangso akoy nangipi long nilitum klardak penang thanji la pahanlo je 18,000 solar project a area long ana bangke nilitum APDCL afan land allotment pidet benefit ke badu afanta ladang bangke long lia pota kipi ponji alam tawe lapen ke a proposal do pusape nitum kipi ponji kamat hata we lapen ke soni alam mangalapano lapen holadak along li apota ke do tang atum an sitame labang so along li abangke APDCL lapan si pitang de lopot labang so pitang de benefit ilitum aja ke miadi pota ke do tadu hola 18,000 bidha salu labang so arlo along ke holadak local MEC ake hai rong phar sangro nili kolik lo surjo rong phar alang li sitame 300 bighas do talata for the greater interest of Karbi Arat lapengke ilitum revenue aningkan wang ta ilitum isia percentage konsila phan labang so solar dotik ke long pon bompo usi surjo rong phar ake hai sitame 300 bighas sitame lada bangke 300 bighas sitame ladang bangka alang lita labangso solar project apansi lata pipon derlo lasi labangso akoy nangi piabang lake ahok ali lasi nilitum penap dik angbong AK a channel apan AK News apan labangso bangke Karbi Arat autonomous council hinten defamation case pipon po Karabiang long along towar krong pliga silam bomalong long ligi dun vega tumaphan tangka ki pitang sigi onglong. La penjong si long lea hempu atum tangka ke long lea tum dolang peluti nili tumalong rang igno. Ki long nang jatangka nang pipon pupusi phirang kya mayalong ningje pon rinti. La penke ladak akoy ki pipon thua bangke je national highway four lane ta nani EM ta MLA ta CM atum kadok wesi long le potata chikuriat si nonanta along le ahem pu vek atum bangke poisa long pon pelang pusi ladak news channel long ta pipon lasi nangli tumphan nang pechini daglo je section 1 pen section 7 ho lahorijan dimapuran ladak bangke kuti pharo phora pli 504.94 crores labangso project labangso angbong pen longle hempu bekbe katungke 495 crores .61 labangso tangka ke long etlo nora bangke kipi ponpe ahin bangke matro 8 crores 88 vetlo 8 crores 88 lakhs vetlo te konasi ladake
land compensation ta ahok pet ahem phutum kelong le pu akoi na ngi pipon no lasi nanglitum ta nanglitum nanglitum ahin pe nang pechinia bang kelapan lo je 888 crores ki pipon un edet athe bang ajha Guwahati long high court long asabo case dokok ajoy ni si labang so 8 crores 8 crores 88 lakhs at angka bangi pipon un edalo la pen 98.23% la foreign land compensation ke PLO la sitowar kadong wi anta ilitum kacheleng kadong wi tanang litum theklong lo la si la so news channel along la son Karbi Anglong Autonomous Council CM Saraphan Niliphan MLA phan la pen litum a colleagues phan la son akoi nangi pipon nilitum mahin pen defamation case abangke pipon Kramsa Agustin Kramsa village pualong alangli Guwahati High Court si case kipidang je Karbi Anglong Autonomous Council aphansi case kipi ye nelong leke lake forest kadi ne pota 2002 pusi case kipidang lasi High Court pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan lunang palilo la soteng pen nilitum nilimethang lo high power committee chairman bangke la nilitum revenue department la pen forest department pen committee seng pomsi Agustin Kramsa along nilitum batai hini lo survey ke dam la pen survey ke dam pen kelong dam ke la pahan lo 336 bighas 336 bighas angbong pen 36 bighas si la land revenue land kapuri la pen 300 bighas abange la ke forest land si kapuri la pen Agustin Ramsa amethang ahem along mata la ke forest along si kapuri forest angkang along si kapuri la pen 36 bighas abangta nilitum ingchir pameka ingchap pameka pen lang pameka la 36 bighas abangta alangke duplicate potasi lake kacheselang lapen ke council order ave lapen ke land advisory board labangso a meeting pende labangso proposal kadok ke bangta ave lapen council order ave la sila 36 bighas ta lake duplicate potasi nilitum record lang pameka pen theklong lasi high court afan nilitum report piatlo non high court penjong si lo ke banglo ulon tempe alang hem pen chenglok kadok we bangke nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen bangke lake eviction bangke deng pon vekbo Karbi Anglong Autonomous Council along non kachari bomatum Karbi Anglong tak jingthurdun olupuki dipharong supia hitian ti thekpon lo dipharong supi pen kilometer isihini bakke damloti towar ke hino pen chenglok pa phidun puban pin dipharong supia bolon ki pichotle Karbi Anglong ka jingthurdun kalipusi kes isem sonte rompen ningji Sarthi Kramsa arong det kalilo di pen kilometer hini bak angtan kita amlote along tin tai sibera condition silong lo osi Karbi Anglong long chingthuru lo pu kaita la so development lam hangkong bangke in reality bangke la bangke nhole lepin sai lo posila bangke ningdog lo Karbi Anglong Autonomous Council atum tada ko anma rong rab tum ki duki sung nangi hala taun along pamat chora ma la rong jo tum han ke ahok pet election ke ai thuwe ke la rong rat tum vote si ke ong hala tum han ma lang thu plot ma la bangke rat tum han ka chinek nang nak si dukok lo si Karbi Anglong Autonomous Council atum pen la rong ke dam atobar ya simet per la Sarthi Kramsa arong non ni tum ke daksi education awareness kan ke bang so towar ke taralang sabena te bok pik 500 meters baksi dolo ala pu aerial ke sita la dak bini la garian da non kachi pon feri me mera se la haya apu thak kaduk ave council atuma bangke che lang pen projin men mi lang towar la hai kenang sod hormuan la haya rong tum phan ki pg phan bangke ni tum pen pachini lo
ke isia long kido ke thigi ding atum jakong dulu pomat aning hanganing adon arabatuma phan longli pata chipia ret poloti chokchi lapusona cyclem ji poloti KSE atum pen jidon nun thek thi puta KSE amai phu semson teron pen nimjit long thek du long se portal channel long da klang pon ham du so teng le lang dam thu lu te Karbi long to nos council ga lage isa kula da son simhan thu de la che jor chulang pen power do tum da chari long lo pulo tang te long le tai men chi thap long lo aja ta claim long lo po bang si bang bang asila bang ke ni tum Karbi charli song pen che don thek la pen condemn do je nang li po alang li tum power do lo format adon ara ba tum phan la chi pa plang bong ke la so ke flag ke flag akam ke claim bang ke la ke chok chi pik lo la si la bang ke nona teng pulu tang te amen ke kali li ke lang lang amen si klang thore halong li long dam do dam di pin dong dam ek e tum si amen klang thore lo tang te mang hu thume melu nona bang ke la so poto halang han phuli long ta school ki miri thurok mala ta arju thume mela bang thujilo lasi school kimri pupu pe se tahala darong tuma chingwai pe mi phi pataron era phile kim dor de ma so phile punoi pahala dakta pulo nona teng pulote la solar project along det kali Karbi Anglong autonomous council phan batai lo ni tumki pu Karbi tum ki do di man chu dam lori freedom wer ji phan claim rong lo kai tala Karbi do ga ong di mate freedom sera rakti hadak si development comment pen pon sera rakti ki pon thu pa mi development ma puta non thek thu lo ke klang thu da ga bang ke a men chi thap du na development prote la so nang ni lage ka chinne ka kai si claim lo lasi lahai development ki claim along a men pen rada phan ki thi paru hum mate la kam kwar kam claim very puni li pulo ga lasi la bangke ning dug lo la be ni tum ke so dak pen si la bangke pin rem lo la jong si hok vet alang li tum adon araba men bek lo lage ke klangan ta hok pe lo podang pe lage non ma men si thanai asen hada ke dube ka tum hanle la sawar sai bang pino la pen Karbi tum ke do dim ason la schema men pen la along le phelang ki thi bang ing to nai nat ma ke nang sot adim binon la ki bi thai do pik lang ke non sa sainik school ta wa non ha kheruni PGR along ta hadak pulo CM ke hai pu bang ke da Supreme Court pen order ave da ke ki kim ge pusi pu se ta hadak non order do ave si ta la MEC Pawan Kumar hem da kim thu tan ge Supreme Court pen order che wan thulu ma ta ma hu me lam lo lan cho takali hala da thana da do irrigation office ta do hal hai ke kim long se ta sainik school ki Supreme Court pen order wa nai pu bang ma hu me lam la si lai ke apa ma hu ta ma hok pen lam ma lang li clarification ta chi pi si ke me la pen sainik school bang ke alam ta ruile thole tholo hala dak ing hana pholi long bivek nani polam ni lipu dunde seta khada ke do rada tumpen aning pang sama teng be seda kam claim nani hala sini tumi ki pudun ka tu la pen la non jasimet pet atumi news long ke klang ham a mena bang ke lage chok chi piglo lage athe dak ka council long ke doana tum sa men klang thu sak hote lage len mafia kam si claim thurong KAEC atum Karbi Anglong along kidu ador kidu arlong sangti jojor eta kidor disi non ki project amen pen long lian ta kondun thu erlo la so teng buloti KAEC atum long li ka jojor sai si claim thu rong luputa KSE mai phu semson teron pen ningji pon thu non kali apor nang la athe non ma che char che la ke sia cancer ki so men male nang li phan nang pathologically pejo pen sinang chu la sinon la Karbi Anglong bidi kang lim pen asona nang claim gala Karbi Anglong bai si the du cancer ki so teng lo la ke la si ke wang gilang aporan e tum jong si non phan le ka matha nang li mune tum ile tu ka chini ning ke e tum ra ra tum chini tum leader tu ka chini ke future lang si matha nahi pini ke aphan le ka matha nang li future generation phan si matha ka ni future phan jong si matha nahi podang te pini sangti harlong ki ik lo det kali non ke long lian ta ke kon lo la simo pen nili pulo council ke non ateng yong si dambom pulo tang te la ke Karbi Anglong ka paching thur ye phan li la ke sa kulat cholo sa dukan song si man cholo da ke komania phan sakuri ka chojor komania phan kontre ka tendar ke kol ye phan si non ke man tawan sakpi flubi pu ke la ke chelong ni la ke gross violation of human rights la ke ha ke cheng se to phan kali pu de nai people lang tum thek dun long le det ke mate council ke lang tum ke lai ke lang ye phan gali ma ke lai che lang dun thek the det ma mate ka chinam ma seta non bang pe ni li pu ate manghu me melam the bang non bang ador mu ke chi tonte pon ma pima pon tan te matha dun me la bang la Karbi Anglong lo ador so hum tu dor lap hi se ba Karbi Anglong lo no a chi tu det the ke nan li phan ko mani ke chok chi phan ni jong dam tung lo su tha simple ho la ke richo ke plang tim ga rong ra re men tu ne ta plang pe lo apa si richo ke plang ke arat ke plang ni lo la si ra da tum si non ke tok lang mu paching thur si un an la
Amina kacarja bunyi fan claim lo pulo jang te ricu widet po rada tum plang phone ke. Ong dung Karbi Arat tumpen ki sai ketutiki bensi ani om sita mi kichulong lang. Hemrit kacelang ita laso sai ketutiki ia sok pen jojorsi hem tunisi kenang soda sona munga tum kacilong tum sige ong. Bonda labang sosok jongsi henu et puluti kisung nang. Lasong si kedam tang pai kunini pai siarni la khaing ka retrok duar baguri MEC constituency angkang angjok hansia rongalong anerlo apor milom ing namang nar to paksi hidisok pinang anjuk tekang dai thora hawar irong vet jokali nampi ke dai ke dua rong atum rong pho angjok hansi hanboka angjok terang star therong pi lapen arlong pira la rong pho hawara radatum ing namang nar kateng khengpen batai kisung jetong ponang tong sikopen daithor forest beat officer Lawrence Phangchu birtalongsi forest sai khe tuma phanchi toidun pen rongarata tumpen pen komponsi puthot ing namajo toy thuju hidialong non sok ke mena por lasi ing nam rai ko matumpen ta ing namang nar pen labang so sok pen ke pajok ponjia phan un an pen nang cherap dun thapusi rata tumpen kachuning ripo rata tumpen la so kachuning ripo na tengpen un an bor ipon pupusi daithor forest beat officer Lawrence Phangchu pen lamchak chipipo Nilip MEC constituency ke parlupon apar doi grum lukhiram rong phararong hawar ki dora datum kaddu kawi pangrum petpen rong ingkoi susi dolang labang so hawar rong kachukim pon ningkan pharoi si susi tanglu bondala so hawar kachilar lapen kaching thorang thekpuki ke theklong jung pikhang jangamarlang Karbianglo autonomous councilor taningkan trok sikebrai si pleng erlo ASDC Congress lapen non KEC kachari bom BJP atum setami sorkar nang chelar bom si nang chari bom lo bom setami nilip constituency ke parlu inglong ke du arada tuma phanki towar kawi delong kawi lapen si ke chelang warsai te bok het kawi lapen sona kisung si phonang bom Bangsolong nilip MEC Pubitro rong pilapen MLA Dr. Numol Muminatum haladak inglong hawaralong kedamahot mati bangphu kilika prang vote kerega mai pe hot ke thanki noni phong nang pahai thunon dowar dolong lapena sona warsai nang pipon pupusi lam thulam dokpen loksi lapen kibai hala sohut kachobai lamta hok kitindun ko joksi iri ke chande dun asi kapathe dun mati ning ka cheparong ang the amat iri pak so ang bang sitami hala suar ni iri kacar dep dun aliki non benta kisung lapen KVC phonang bom lapen chicha nang bom anget lukusi ronga sora tu ben chithan par ke pisalo pakadalong tanang pialo tang alang li komantusi labang so delong nang ka simarpo nang don po rada tumke alang li fansi cholang prong lo lasi nilihin pensioning rilo kadomare Lokhiram, Balian, nilitum langlom sitot prong. Keso punon kisung punon kadu kawe punon. Sitame dalong ave, ajad ave, tante nilitum keso kisung, keso kiti, barikha ave ningkreng ave, kaita so. Tante labang so kisung akeso ke langthe o hutke kupulo nilitum ke partek po. Hospital chiponi tuar ave. Doktor ciponi tuar ave tangtala hai hui akisung ke nang CM tuliram ronghang nrada phan nituma phan nang inso sedajima nang inso vek nangji lasini litum rathur pak pini nang li phan nang li keng mun po odong nili rohong ni pen nang li keng mun po odong sina chuning rilu kardom Pinya birta lansi kang tonlo kardom